ji fikra tu kesekî şik û şûpam tune. Anha ez mesela ji te ji Hesan Atalan asla nakevim şüphe ku tu bi qasî jan roj dava Kurd û Kurdistanê dikî. Şûpam tune ye. Tu bi qasî Qaraîlan dava Kurd û Kurdistanê dikî. Ew jî bi qasî te. Ama canan ji hemdê mirovan dere mamoste ya. Canan zehmet ya. Bedran ez şikîtar dibêjim. Berî 10-15 sala da rêveber ku vê derê min naskirin zanim çi pêşniyar yani. Bere belki 20 sal jî hebe. Bu nava Kurda da. İnsanı mühendis hena. İnsanı kimya yani kimya xwendina hena. Ji bo çi unvana gelin hevdê tiştê teknîkî tiştê ew de ve çê natkin. Zanim ber pirsiyarê divan çî mir dibû. Goyek yani kimya mühendisiyatı bu nava mekirib lojistik belgî lojistik peşît kirin. Yani ew divê derfetê dibî o insana. Divê zanim insana kar bînî. Ya Daişê bixwe ego diçûn insanı hepet bart kirin. İnsanı teknik de fam kirin, insanı nizam medya fam kirin. Wan bixwe yani profesyonel wahşeta xwe jî profesyonelit kirin. Rasta. Kutra kadın وەک مفهم کرشکک حسان دەوێت تشکی یعنی هەندێک ڕێخستنجی هەمبێزی خۆ شەهرزادێن کورد ڕاوەکە کوکاربن پێرگی وێ وەرن کوتکاربن ئەو ژی خەباتەکەی بکەن لە حالی مەدیایە کەک بەدران ئەسپازم گوتنەکە بچووک ببێژم مەدیای کوردی دەوێت دەنگێتەی بڕیە دەنگێتە نینە مگو پاشی ام گوتنی بده سنوب دوگ جیل او جیل هاتیه زانی مدیای کردی اگر میتودا بی بی سی سی ان ان سکای نیوز اگر کپی نکه و الگور و کانال نافنتوی نخبته الگور ریباز وان نخبته مدیای کردی نکاره پیش کویش برکن هانی ترکی چما بی بی سی ترک ودکه یان ام ببیجن سی ان ان ترک ودکه جبرکو اویا دزانه اف سرکیشیا مدیای نافنتوی دکنه اف کانالانا تده وک ریباز وان بخبتی جبوی کتکاربی جمهوری خواه بروخواه کاش بکی و از خوازم ببیجم کک بدران بلیبورون تا من اوکر کانال من اف خلاک گریداب کانال خواه وانی جمره اوک درکت وک لینکک درکت گوتت خوازی پاروا بکی کانال خواه مگو اره تمام باشه سنوب دوگ دنگی تگرتیه باشه سپاس سلاوری سلاف ماموسا بدران حوالی روش و حوالی دی هستن نویم سامیه بجارا دو نویم سامیه باشوری کردستان مج نروژ حتی بیرامن کک سامی از نزانم چوان نویم وسادر دکوی نکی اون زات عالی تکنیک دهنه از لوازم دماتت کوی استریم یارد کی و داره بنفسی سناب دوگ فیلم سناب دوگ میلیونر هانی بیرامن يا حيان تشناب متبين الصميمه باشوري كردستاني مال نرويجي ما سرچاوا برساكت ابي عن هما او قوتنت فرماندار مرات كريلان هناكي سو شروع بكم ما مصابدران كرم كان وسامي جي فام كلمه سريدا وقت وشان فكري البربوم حتى داوي و از باورناكن سنجاره او یا فرماندار آخری بت مگوداری کرده هنکی وسا اسوی باش شوفینه براستی اس وسا کیف خوش بوم وسا هشتا اودی صدیصت یعنی هزکی مازن تدانه باوریه که مازن تدانه تشتی بفهم کریش و گوتناوی اگر ترکیه قبول نکرد تشتی مازن دستی حوالادانن و شر پر مازن ببه و زانی تشتاقی گلکی گرنگ آنی زمان 700 کیلومتر هوایی یعنی تدگاری بگی نیوا ترکیه و تشتیندن یه گوتن نتینید آلی لشکری جداد آلی سیاسی جدام شیان هنه یعنی پیوندی هنه امتکارن تشتا بکن امتکارن تشتا دست بخن اویا تشتکی گلکی مازن بو موسادید تشتی دن یه من وساجي اوادي كري چاپمانیا کردی رخ نکر براستی جلاوازیک هيا والاتیک هيا
وسا چاپمنیا کرد وسا رولی خو باش نالیزد او تشتکی خرابه و تشتکی گل جرا مگوتیه براستی چاپمنی وسا هنکی لاوازی هيا هنکی گرک خونی کرنک هبت یعنی بمنا برسل بو و چاپنی منی دشمن سات عالیه لشکری داد عالیه نزاچه دا ام پر لپیشین زانی لیت عالیه مدیای داد را گهاندنه دا هنکی لاوازیام دیار ماموسا بدران افرخ نزیده تربوته دید زانی gerek hon ev insanet profesyonel kareki bikin kareki mezin bikin ha teknik peşe hene işte sanayi tere rastî dibêjim ya grêday civakê ye yani civak eger em nîşanê weşanê me bide mezin dibe em xwe digînin milyona grêday ye rast Vallahi wisa Hevalê Hesan tu çi fikrî di mirov çawa dikare zêdetir civakê îqna bike niha mesela şer da ez dibêjim qey heqê Kurdan heye bibêjin şer heta vê derê bû me bi şer anî heta vê derê ama ji vir û pê ve em dixwazin awayê têkoşîna xwe biguherînin yani heqê Kurda heye me heta xweş e em nikarin şerê şekberî bidomînin Hesan Atalan tu bixwe alîgirê şerê çekdarî yan tu li dijî شر ولی دقیقه خود به مگو شرê çekdarî tu li dijî yan tu alîgirê şerê بروشی و گریده هر ترکیه از دیجیما بگو شر چگاه جبو کردی ترکیه تفیداویز نبینیم اما روجاوا و باشور چه نبیگو دفچکا برده erê rast e وقتی دفچکا برده جی که اول بدرین ام نمیدونم دولت گریده گرک ایسان بیاره خواه بدی تی دفچکا برده او تی هیزه خوب سیاسی تی خورد بکی Hevan no ez dibêjim em weşanê bigirim gotinê xwe dawî kerem kin û paş em xatir cevala bixwazin saet û nîva me tijî bû gotina me dawî derbarî medya ez gelekî ser vê mijarê dixwazim fokus bikim ji ber ku medya gelekî ji nihanî ji me re çekekî gelekî giring e divêt mirovê ku wek me nepeyvin werin ser ekranên Kurdî bibaxivin axaftinê xwe bibêjin û nêrînên din em bibe ne natê weteye ku em axaftina wan qebûl dikin lê hemanî divêt li ser kanalê Kurdî her tişt werê gotin ji bo ku cumahirê Kurdî tî nemîne û li jê dernên din negere eva gotina min ez gelekî li ser disekirim û gelekî spas ji te re gelek spas dikim Heval Hesan tiştekî dibêjî گرک سپاس از تبلی جان روش بم راستی تشتکی راستا و اول بدران از به فکر جدا یک قاعد دست پیکه یک ریبت فکری جدا و هر تش اوش بو فیدا وش بو ملت جو چیت بو yani gerek fikri diskusyon ne olur bir diskusyon tamam diskusyon şeyler bir bu fikri juda ne böyle وەکیدن مامۆستا توژی گوتنی خۆ gelekî spas mamosta bedran bû weşanê te bi rastî ji kes hema tu çend weşanê vekî saet çend bit ez ber weşanê te me ez destxweşî te dikim ez çi bêjim ez hejmara me zêdetir bibe ez wisa heya ji destê min têt ez reklam bû te dikim û kek bedran lêborînê dixwazim ez dixwazim tu bi vê fikreyê bistînî tu pê bifikirî hindekî car ne hinek xelekan çê bike di mîvana te hebin lê newek hev difikirin newek hev diaxivin ez hêvî dikim ev projeya tu karbî dest pê bikî zanî mamosta bedran tu karî nizanim ez nikarim tu tû barî da profesyonalî ez nikarim te wisa nesîhet bikim tu ewadî wek ez jî fikrê xwe dibêjim tu karî zêdetir ew terî salan da te van kara da kiriye tu insanê baş naz dikî tu zêdetir mêvan bikî niha zanî ji ber ev demek gelekî nazik e yani çawa bêjî hesas e
بزانه که اف کی حتی کی جان مرحله وی پیواژوی دیگه تو انسان یعنی زیادتر میوان بکی چوا بیجی نزانم تو پیوندی تهنه توش کاری مروف راسته چاوا کو جان روش دبیجه مروفین دجبری هف فکری وان هف جدا مروف بینه وسا مجارکی داینه هوله و نقاشکی بده دست بکرن خوش تبه او کلتور دنوا کرده دا پر بجیه نبیه حتی نها راسته باشه از خاطر جواب خازم باشه مالیا سپاس کم جبو حتنا و وی دریجی و جهوالی کلمه تماشا دکن جی هر هبن مالا و آواش کرما خارج بیر نکن ببن آبونه متقیب بکن و چی جاب تکه بکن جبو که اف کانالا ما زیده در خواه بگینه به میلیونان هر هبن مالا و آوا سپاس مالیا تشتکی دیجی از بیجم هوالی من رونی روحا آماده پر دخوازه و مجاری شروع بکی آنها نمساعده بلکه ساعت 21 ده از وی ام در کبن ام تنه مجارا مراد قرایلان آخفیه ام آخفتنا مراد قرایلان شروع بکن که چه انجام بخورتینه چه خواست ببیجه اف بی واجو بر وی کدری بید چه رونی روحا لسر دخوازوی بلکه موشنکی تایبت چه بکن ساعت 21 و نیواده ام درجی نکن هر هبه مالا و آوا ام بنداتنه سپاس